Ovo je Beogradski TV program, još jedna informativna emisija Radio Televizije Srbije. Tokom protekle noći zločinačka NATO avijacija gađala je civilne objekte na području Beograda i okoline Požege, a tokom jučerašnjeg popodneva i sinoć ciljeve u centru Surdulice i okolini Leskovca. Sa 10 projektila NATO zlikovci zavili su juče u crno Surdulicu, gde je u jednom kvartu sa isključivo civilnim objektima prema posljednjim podacima poginulo najmanje 20 civila, među kojima je najviše dece. Na meti agresora jutros nešto pre 10 časova bila je okolina Paraćina. Avioni su juče nadletali i područje Crne Gore. Protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije žestoko je i uspešno delovala i oborila nekoliko projektila. U narednih 70 minuta reporteri Beogradskog programa informisat će vas o tome kako grad funkcioniše u ovim ratnim uslovima. Danas je počela prodaja markica za GSP, a naši reporteri proverili su i kakvo je stanje sa snabdevanjem vodom. Na svim prodajnim punktovima gradskog saobraćajnog preduzeća danas počinje prodaja markica za naredni mesec. Cene nisu menjane, a šalteri će biti otvoreni do 16 sati. I na lastenim punktovima prodavaće se markice do 18 časova. Inače, na linijama gradskog i prigradskog prevoza saobraća oko 700 vozila i prvi jutarnji polasci uredno se obavljaju. Ka većim gradovima u unutrašnjosti Srbije do kraja dana krenuće više od 300 autobusa. Iz elektrodistribucije informacija da je snabdevanje električnom energijom uredno i da većih kvarova nema. Što se vodovoda tiče, popunjenost rezervoara je 85%. Samo su stanovnici bloka Sutjeska u Krnjači zbog kvara na uličnoj cevi od juče bez vode, ali se očekuje da će je dobiti danas do 15 časova, saznajemo od dispečera. Ekipe Zavoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju počele su sa sistematskom deratizacijom stambenog fonda. Uništavanje glodara trajeće 3 meseca, a iz ove službe apeluju na građane da radnicima omoguće pristup podrumskim prostorijama. Ekipe rade svim danima, osim nedeljom i u vreme vazdušne opasnosti. Ministarstvo prosvete izradilo je uputstvo o završetku školske godine za osnovne i srednje škole. Također organizovan je i aprilski ispitni rok za sve studente univerziteta. O detaljima u daljem radu prosvetnih ustanova u Srbiji za naš program govori republički ministar prosvete Jovo Todorović. U Beogradskom programu gost republički ministar prosvete, profesor dr. Jovo Todorović. Govorimo o najnovijem uputstvu, tako da kažemo, Ministarstva prosvete o završetku školske godine. Pa kao što je poznato, u ratnom stanju odlukom Vlade Srbije i Ministarstva prosvete sve škole i fakulteti su na raspustu, a to znači da osnovne aktivnosti škola i fakulteta se u ovim uslovima ne mogu izvoditi. Iz razumljivih razloga mi želimo maksimalno da zaštitimo i da obezbedimo i učenike i studente, a rekao bih i sve nas od svih mogućih neugodnosti. Sada smo se pripremili, Ministarstvo prosvete se pripremilo da ponovo pokrene sve osnovne i srednje škole, rekao bih u onom školskom smislu, a to znači i dalje je na snazi odluka da nema časova predavanja u osnovnim i srednjim školama iz razloga, znači, bezbednosti, ali su zato neophodne da se obavljaju sve druge aktivnosti koje su u svrhu uspešnog završetka i regularnog završetka ove školske godine. Mi smo godišnjim planom rada uradili 2/3 gradiva koje je predviđeno godišnjim planom koje se predaje na časovima predavanja. I taj deo više u osnovnim i srednjim školama nećemo da izvodimo. Mi smatramo da smo to po zakonu uradili 2/3, ali će se sad zato u osnovnim i srednjim školama izvoditi sve druge aktivnosti. U osnovnim školama će se izvoditi svi mogući poslovi konsultativne nastave sa manje učenika, ocenjivanje, svođenje ocena i svi drugi poslovi koji su vezani za to da se privede školska godina regularno kraju i zato postoje svi uslovi. Treba da se ocene svi studenti, posebno oni koji imaju slabe ocene, treba eventualno da se propita, da se izvrši propitivanje. To uglavnom treba da bude pojedinačno, u manjim grupama, omogućiti svim učenicima da poprave ocene, omogućiti svim učenicima koji imaju slabe, a i oni koji hoće da dobiju bolju ocenu, treba da se omogući i tako dalje, da omogući ocenjivanje. To će se sve raditi preko delenskih veća, direktori škola su dužni da školu sada u ovim uslovima tako organizuju da se sve te aktivnosti izvedu. Osnovne škole treba da se školsku godinu u tome delu privedu do 15. juna kraju, kako bi osmaci
dobili završno svjedočanstvo i posle imali uslova da upišu srednju školu, u koju, kao što znamo, će se upisivati bez prijemnih ispita. U srednjim školama također je ta aktivnost završetka školske godine slična. Također će biti konsultativne i instruktivne nastave malo više nego u osnovnoj školi. Također treba sve učenike koji imaju slabu ocenu propitati. Treba preko odelenskih veća svesti ocene. Treba vidjeti kako je bio uspjeh u polugodištu, u tromesečju i uglavnom škola je dužna da maksimalno posveti pažnju interesu učenika i ono što mi možemo da najavimo. Ministarstvo prosvete smatra i za osnovno i za srednje škole da u narednoj školskoj godini, a to znači da mi u ovoj školskoj godini treba da uradimo sve, da u narednoj školskoj godini nema ponavljanja razreda. Jer mislim da su ovi uslovi zaista takvi da nisu omogućili svim učenicima da iskažu sve što trebaju, sve što treba da iskažu, a drugo, mi smo svi svedoci da su ove generacije, i rekao bi svi učenici osnovnih i srednjih škola, zaista sada položili najvažniji ispit koji postoji, a to je ispit iz patriotizma i ljubavi prema domovini. I čini mi se nikakvi drugi ispiti ne mogu da nadomeste tu vrednost koja je iskazana kroz ove događaje koji su sada, u kojima su, rekao bih, onu pozitivnu stranu drži uglavnom omladina. I mature će se završiti potpuno regularno, srednjoškolske mature će se završiti regularno, dobit će se regularna svjedočanstva, maturska, koja će biti naravno također uslov za upis fakulteta, gde također nemamo prijemnih ispita. Fakulteti su na neki način otvorili aprilski ispitni rok, odnosno počeo je aprilski ispitni rok na svim fakultetima. Neki su čak i počeli sa radom. Pa mi možemo da kažemo ovako da je na osnovu uputstava Ministarstva prosvete svi fakulteti u Srbiji su na neki način također otvorili svoja vrata i mi smo sugerisali fakultetima da u ratnim uslovima, imajući u vidu odluku Vlade Srbije da ne treba da se drže predavanja i vežbe i ispiti koji su masovni jer se izlažu studenti opasnosti, i mislim da je to najveći broj fakulteta u Srbiji prihvatio, znači da se izvode one aktivnosti koje u ratnim uslovima su primerene, a da ne dovodimo u opasnost studentske živote pa i svih ljudi koji rade na fakultetima. Šta je tu bitno? Znači, treba da se izvode ispiti, treba da se izvode konsultacije sa manjim grupama, ispiti pojedinačni sa manjim grupama, konsultacije sa manjim grupama pojedinačno, treba da se rade i druge aktivnosti profesora, naučno-istraživački rad i tako dalje, diplomski radovi, apsolventski ispiti. Studenti izlaze na aprilski ispitni rok onda kad spreme to i kad budu spremni da polažu. Svi nastavnici su dužni da poštuju, a ja do sada nije se pokazalo da to neko ne poštuje, znači želju kad student bude spreman, on će da dođe, jer su ratni uslovi, mi imamo studenta koji su nam i na frontu i tako dalje. Mi svima njima ne možemo da zatvorimo vrata ili ispitni rok. Svi ispitni rokovi od sada su otvoreni, a ministarstvo priprema, rekao bih, za javnost i za univerzitete i još neke olakšice za narednu školsku godinu kod upisa studenta. O tome će blagovremeno javnost i univerziteti biti obavešteni. Skoro mjesec dana traje prosvetni uskršnji sajam knjiga. Direktora i glavnog odgovornog urednika prosvete Čedomira Mirkovića pitamo koliko se knjiga iz izloga prosvete preselilo u ruke čitalaca. Preselilo se zaista dosta knjiga, ja mislim već 100.000 primjeraka. Mi smo ovaj sajam organizovali pred Uskrs i verovali smo da će on trajati samo nekoliko dana. Trebalo je da obodri ljude, da ih podsjeti da se u knjizi nalazi i protest i najbolji odgovor o sudbini silnika i zločinca, a pošto je agresija potrajala, mi smo nastavili sajam i posle Uskrsa. Na 20 mesta između Terazija i Kalemegdana izložene su prosvetine knjige i mogu da se kupe po nešto povoljnim cenama, a mnoge i vrlo jeftino, po zaista pristupačnim cenama. I izuzetno je zanimljivo da su ljudi pohrlili i da prelistavaju knjige i da ih kupuju. Također je za mene zanimljivo da se uglavnom kupuju ozbiljne knjige, ne
popularna i ne lakša literatura, kao da svet želi da se veže za nešto što je nesumnjiva vrednost. Mi smo izneli i knjige koje smo hteli još da držimo u magazinu, uključujući neke koje su rariteti, takođe neke dragocene od ranije, od pre dosta decenija, neukoričene knjige Vukovih sabranih dela, posebno onih knjiga kojih nema odavno na tržištu, neke Skerlićeve knjige i tako dalje, i zaista se to dosta traži, a takođe je prosveta kao svoj doprinos i protestu i podsticanju duhovne bodrosti nastavila redovne promocije knjiga, sad već izlazi drugi broj specijalnog izdanja književnosti, tako da nastojimo da zajedno sa našim autorima radimo i u ovim uslovima ratnim i upravo da radimo suprotno od onoga što bi želeli oni koji su nas napali. Dakle, bez panike i bez posustajanja. Ovo je moja zemlja, samo tu je meni dom, a svoje nikom ne dam, makar nestao sa njom. Ovo je moja zemlja, svaku stopu njenu znam. Do neba nek se čuje, Samo nju mi ne diraj. šta je čovek bez ponosa, Šta je žena bez ljubavi? šta su deca bez radosti, Šta smo mi bez ove svete zemlje? nek se i nebo otvori i sudnji dan da se dogodi i ostajemo tu gdje su naši koreni. Mi smo vekovima tu i u dobru i u zlu, uvek smo te voleli, zemljo moja ne brini, nek se i nebo otvori i sudnji dan da se dogodi i ostajemo tu jer su naši koreni. Mi smo vekovima tu i u dobru i u zlu, uvek smo te voleli, zemljo moja ne brini. Ovo je moja zemlja, samo tu je meni dom, a svoje nikom ne dam. Makar nestao sa njom. Šta je čovek bez ponosa, Šta je žena bez ljubavi? Šta su deca bez radosti? šta smo mi bez ove svete zemlje? Nek se i nebo otvori i sudnji dan da se dogodi i ostajemo tu jer su naši koreni. Mi smo vekovima tu i u dobru i u zlu, uvek smo te voleli, zemljo moja ne brini, nek se i nebo otvori i sudnji dan da se dogodi i ostajemo tu jer su naši koreni. Mi smo vekovima tu i u dobru i u zlu, uvek smo te voleli, zemljo moja ne brini. Broj apoteka u našem gradu koje rade u ovim uslovima